Pa ta bošnjačka stranka kad je uzela 5 ministarstva, tad im nije smetao DF i četnički vojvoda. Pa ta bošnjačka stranka i ta Ervin Ibrahimović, ja sam ga nazvao Ervin Draža Ibrahimović zbog toga, zato što sam znao da će neko da mu izvodi četničke pjesme. Znao sam da ne ulazi u koaliciju sa filharmonijom, da mu neko svira violinu na ufce. Nadam se da će Bošnjaci širom Crne Gore da otvore oči i da vide gdje ih je njihova stranka povela. A ako im je draža funkcija od obraza, želim odmah da kažem da se parlamentarna većina raspala, da oni više nemaju legitimitet da upravljaju Podgoricom. Znate da je URA jedina opcija koja nudi konkretna rješenja i mi sada želimo da pokrenemo inicijativu koju smo nazvali Aktivna djeca Crne Gore. Zimska sezona bi podrazumijevala da sva djeca imaju mogućnost besplatne škole skijanja. Isto tako da sva djeca do završetka osnovne škole nauče da plivaju.